Саламатсыздарбы? Биз менен англис тилин үйрөнүп жатканыңыздарга абдан кубанычтабыз. Мурунку сабагыбызда түбүнүн өткөн чактагы формасы was бөөнүн жөнөкөй сүйлөмдө колдонулушу жөнүндө сөз кылганбыз. Бүгүнкү сабагыбызда түбү этишинин өткөн чактагы формасы was бөөнүн суроолуу сүйлөмдө колдонулушу жөнүндө кеп кылабыз. Биринчиден сиздер менен бүгүнкү сабакта колдоно турган жаңы сөздөр менен таанышып алсак. Жакшы, жакшынакай деген сөз англис тилинде nice. Кайталайбыз. Nice. Nice. There was a nice park. There was a nice park. Ал жерде бир жакшы парк болгон. Expensive. Кайталайбыз. Expensive. Expensive. Кымбат. The ticket was expensive. The ticket was expensive. Билет кымбат болгон. Cheap. Кайталайбыз. Cheap. Cheap. Арзан. The books were cheaper last year. The books were cheaper last year. Мурунку жылы китептер арзаныраак болгон. Comfortable. Кайталайбыз. Comfortable. Comfortable. Ыңгайлуу. My shoes were comfortable. My shoes were comfortable. Бут кийимдерим ыңгайлуу болгон. Exam. Кайталайбыз. Exam. Exam. Сынак. The exam was difficult. The exam was difficult. Сынак татаал болгон. Difficult. Кайталайбыз. Difficult. Difficult. Кыйын. English is not difficult. English is not difficult. Англис тили кыйын эмес. Small. Кайталайбыз. Small. Small. Кичинекей. My apartment was small. My apartment was small. Менин батирим кичинекей болгон. Келиңиздер сүйлөмдөгү боштуктарды жогорудагы туура келген сөздөр менен толуктайлы. The meal was delicious, but it was. Тамак даамдуу болгон, бирок ал кымбат болгон. Кымбат деген сөз англис тилинде азаматсыздар. Expensive. The meal was delicious, but it was expensive. The was difficult. Достор, бул сүйлөмдө түбү дагы бар, сын аттоош дагы бар. Бизге демек сүйлөмдүн ээси жетишпей турат. Жогорудагы сөздөрдүн арасында бир гана зат атоош сөз бар. Ал азаматсыздар. Exam. The exam was difficult. Сынак кыйын болгон. The house was because everything was there. Ал үй ыңгайлуу эле, анткени ал жерде бардык нерсе бар болчу. Ыңгайлуу деген сөз англис тилинде comfortable. The house was comfortable because everything was there. The weather is today. Аба ырайы бүгүн жакшынакай. Жакшы, жакшынакай деген сөз англис тилинде азаматсыздар. Nice. The weather is nice today. Fruit was last year. Жемиштер мурунку жылы арзан болгон. Арзан деген сөз англис тилинде азаматсыздар. Cheap. Fruit was cheap last year. Learning language is. Тил үйрөнүү кандай? Албетте оңой эмес, кыйын. Learning language is difficult. Азаматсыздар. He has feet. Анын кичинекей буттары бар. Кичинекей деген сөз англис тилинде азаматсыздар. Small. He has small feet. Достор, мурунку сабагыбызда сиздер менен түбүнүн өткөн чактагы формасы was бөөнүн жөнөкөй сүйлөмдө колдонулушу жөнүндө сөз кылганбыз. Бүгүнкү сабагыбызда was бөө менен кантип суроо беребиз? Кененирээк сөз кылалы. Was
Жекелик санда биринчи жак I менен жана жекелик санда үчүнчү жак he, she, it менен колдонулат. Ал эми were жекелик санда экинчи жак you менен жана көптүк санда биринчи, экинчи, үчүнчү жактар we, you, they менен колдонулат. Англис тилинде сүйлөмдүн ээси subject сүйлөмдүн башында колдонулат, ал эми to be subjecттен кийин колдонулат. Ал эми суроолуу сүйлөмдө subject менен to be'нин орду алмашат. Башкача айтканда, to be сүйлөмдүн башына өтүп кетет. Мисалы, she was happy. She was happy. Ал бактылуу болгон. She, subject, was to be. She was happy. Эми суроолуу сүйлөмдү карап көрөлү. Was she happy? Was she happy? Ал бактылуу болгонбу? Was, to be, she, subject. Суроолуу сүйлөмдө to be subject'ин алдында колдонулуп жатат. Was she happy? Келиңиздер анда бул таблицага көңүл буралы. I was late yesterday. I was late yesterday. Мен кече кеч калдым. I, subject, was to be. I was late yesterday. Эми суроолуу сүйлөмдү карап көрөлү. Was I late yesterday? Was I late yesterday? Мен кече кеч калдымбы? Was, to be, I, subject. Was I late yesterday? She was hungry. She was hungry. Ал ачка болгон. She, subject, was to be. She was hungry. Was she hungry? Was she hungry? Ал ачка болгонбу? Was, to be, she, subject. Was she hungry? He was tired. He was tired. Ал чарчаган. He, subject, was to be. He was tired. Was he tired? Was he tired? Ал чарчаганбы? It was expensive. It was expensive. It, subject, was to be. It was expensive. Ал кымбат эле. Was it expensive? Was it expensive? Ал кымбат беле. We were at work yesterday. We were at work yesterday. Биз кече жумушта болгонбуз. We, subject, were to be. We were at work yesterday. Were we at work yesterday? Were we at work yesterday? Биз кече жумушта белек. You were in London last year. You were in London last year. Сиздер мурунку жылы Лондондо болгонсуздар. Were you in London last year? Were you in London last year? Сиздер мурунку жылы Лондондо болгонсуздарбы? They were in hospital last week. They were in hospital last week. Алар мурунку жумада ооруканада болушкан. Were they in hospital last week? Were they in the hospital last week? Алар мурунку жумада ооруканада болушканбы? Достор, мен сиздерге түшүнүктүү болду деген үмүттөмүн. Келиңиздер анда бул сүйлөмдөрдү суроолуу сүйлөмдөргө айландыралы. The weather was nice yesterday. The weather was nice yesterday. Аба ырайы кече жакшынакай болгон. The weather, subject, was to be. Суроолуу сүйлөмдө to be subject'ин алдына өтүп кетет. Was the weather nice yesterday? Was the weather nice yesterday? The hotel was comfortable. The hotel was comfortable. Мейманкана ыңгайлуу болгон. The hotel, subject, was to be. Азаматсыздар. Суроолуу сүйлөмдө to be subject'ин алдына өтөт. Was the hotel comfortable? Was the hotel comfortable? Мейманкана ыңгайлуу болгонбу? Your shoes were expensive. Your shoes were expensive. Сиздин бут кийимдериңиз кымбат болгон.
Your shoes. Subject were to be. Азаматсыздар. Were your shoes expensive? Were your shoes expensive? My room was small. My room was small. Менин бөлмөм кичинекей болгон. My room. Subject was to be. Was my room small? Was my room small? Менин бөлмөм кичинекей беле? Эгер сиздин бөлмөңүз кичинекей беле дей турган болсок, анда my деген сөздү yo менен алмаштырабыз. Was your room small? Was your room small? The children were on the playground. The children were on the playground. Балдар аянтчасында болгон. The children. Subject were to be. Were the children on the playground? Were the children on the playground? Балдар аянтчасында болгонбу? It was difficult. It was difficult. Кантип суроолуу сүйлөмгө айландырабыз? Азаматсыздар. Was it difficult? Was it difficult? I was in school last year. I was in school last year. Мен мурунку жылы ысык көлдө болгонмун. Was I in school last year? Was I in school last year? Мен мурунку жылы ысык көлдө болгонмунбу? You were tired yesterday. You were tired yesterday. Сиз кече чарчагансыз. Же сиз кече чарчадыңыз. Were you tired yesterday? Were you tired yesterday? Сиз кече чарчадыңызбы? Азаматсыздар. Достор, бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Биз сиздерге тапшырма даярдап койгонбуз. Тапшырманы онлайн аткарып кетиңиз. Кийинки сабактан көрүшкөнчө.